Zdravo, ja sam Dragan Perović i u ovoj prezentaciji izložit ću vam razlike u upravljanju sa ruterom pomoću Match 3 i Linux CNC-a. Na primjeru promjene upravljanja na ruteru koji je proizvođač nazvao Blue Elephant. Ovaj ruter je u startu imao upravljanje sa Match 3, ali je mašina pravila škart, pa su zbog toga na njoj izvršene izmjene. Između ostalog, promijenjeno je upravljanje i umjesto Match 3 postavili smo Linux CNC, ali i pored izmjena na hardveru i dalje bi na istom tom hardveru mogao da funkcioniše Match 3. Čak smo upotrebili pendant koji je namenjen za Match 3. Dakle, u ovom konkretnom slučaju očigledno je da Linux CNC je bolje rješenje, ali u odnosu na Match 3. Ali Match 3 ima svoje prednosti jer za Linux CNC vam treba između ostalog dodatni PC koji ne mora da bude nešto skup, možda čak samo 50 eura, ali vam treba neko ko će da instalira na njemu Linux CNC, da ga podesi i tako dalje. Dakle, kod Match 3 možete na istom računaru da imate i okruženje u kome ćete da crtate projekte u nekom od CAM-ova ili CAD programa i sa istog tog računara možete da upravljate sa ruterom. Međutim, to što je Match 3 instaliran na Windowsu je veliki problem sa upravljanjem, to jest sa strane generisanja signala. Windows ni teoretski ne može da generiše signale na paralelnom portu koje su kraći od milisekunde, a pri tome ti signali niti su međusobno idealno sinhronizovani, a što je bitno kada je u pitanju kretanje po više osa, niti mogu da imaju tačno zadate vrednosti. To potiče od toga što Windows radi po principu taskova, to je zadataka, koji imaju svoje prioritete, pa će baš oni robustni CAD programi u kome crtate vaše pripreme doprinijeti da računar faktički štuca, to jest ubrzava ili usporava niz signala koji bi trebalo da budu iste dužine, to jest da frekvencija bude stabilna. Ovo možete provjeriti tako što ćete da zadate određenu brzinu, a onda da merite pređeni put i vreme i onda da izračunate realnu brzinu i da uporedite sa onom sa kojom ste zadali. Ova verzija Linuxa, Linux CNC, ima real-time kernel, što u stvari znači da on striktno pazi da generisani signali imaju baš zadatu vrednost. A to očigledno ima utjecaj na to da li će se ose kretati zadatom brzinom. Maksimalna brzina signalizacije zavisi od konkretnog računara, jer zavisi od matične ploče tog računara, zavisi od RAM memorija, od brzine procesora i sličnih stvari, ali se pomoću latency testa može izmjeriti ta maksimalna brzina signalizacije i onda izmjerna vrednost se može uneti u podešavanja i na taj način nikad ne možete doći u situaciju da tražite od Linux CNC-a nešto što on ne može da vam izvrši. Brzine koje omogućava Linux CNC su u skladu sa maksimalnim mogućnostima drajvova, a to je nešto preko 70 kHz po osi, što je za oko 100 puta brže od onoga što može da uradi Windows, to je Match 3 pokrenut na njemu. Dakle, sa Match 3 možete imati ili brzinu ili tačnost, jer da bi potrli zazore koje su reda stote, najmanje pokretanje mora biti par mikrona, pošto Match 3 praktično ne može da napravi više od 700 pomeraja u sekundi, a ako je pokret reda mikrona, dobit ćete maksimalnu brzinu ispod 10 mm u sekundi, što je za rutere malo. Tačno spomenuo se testira tako što se postavi komparator i onda se pomera 100 za 100 naizmjenično u jednom pa u drugom smjeru. Ili se može dovesti na komparator glava vretena, a onda se pokrene neki program
pa kad se program završi, onda se glava vretene dovede u istu tačku i izmeri kakvo je odstupanje sistem napravio. Znam da postoje bolja rješenja i sa Matchom i sa Linuxom, međutim moja pažnja je bila usmjerena na to da uporedim Linux i Match na istom hardveru. Sljedeći nivo poređenja bi moglo da se napravi kada bismo poredili kakve rezultate bi mogli da dobijemo sa određenim budžetom ili koliko novca bi trebalo uložiti da bi se postigli određeni ciljevi u smislu tačnosti, brzine, promjene alata i sl. Linux CNC ima i jednostavne generatore kodova, tako da vrlo jednostavno se izgeneriše kod za graviranje slova, pravljenje različitih oblika džepova, bušenje rupa, pravljenje mreža, skala, delova kruga, elipsa i sl. Možda niste znali da ovako nešto postoji, da ovako dobro radi, da ima mogućnosti da se prilagodi vašim potrebama i da je to sve besplatno. Jer ipak za Windows treba da platite licencu, a za Linux CNC ne morate da plaćate licencu, ona je besplatna.